zosika lezonyama zofaka isiyalo mthetho zonibonisa. Kodwa ngizwe izolo ukhuza ngokusika kwensonyama kade kukhona nje kade besika insonyama. Cha usichazele ngabanzi insonyama isikwa ubani isikwa kanjani? Insonyama kusukela kudala kaze kwasikwa insonyama yalokhu ilahlwa awusiyabonyama abangani bakho. Zosika insonyama usikela mawuyintsizwa intombi uqomile. Mawuyintombi usikela la uqomeko. Ngokwazi kwami nangendlela engikhule ngibona noma mhlambe nami ngingakaze ke ngibuze kwaba ngaphambi kwami ukuthi isizathu sensonyama ikona kuphi isikwe kodwa ngokubona kade ubona izolo labantu bedlala ngensonyama beyijiba inyama le nale bezigangela. Ngokwazi kwami bengazi ukuthi insonyama isikwa insizwa noma intombi. Insizwa isika insonyama ngentombi eyiqomile. Umuntu athanda abanobudlelwane naye. Nentombi uma isika insonyama isika insonyama ngesoka layo abaqomene nayo. So lokho ekade ngikukhuza izolo bengibona engathi laba kade benza kade behlomekisa abanye njoba dubona beyisika inyama beyijikjela abanye bethi basikela abangani babo abanye ogogo wabo engakholwa ukuthi yinto eyomthetho ngokusika kwensonyama. Isikela ukuthi ngiyanakha nazisingi ngiyilapha amayilapha engakholwa futhi ukuthi indlela kwakwenziwa ngayo kudala ingoba izinto azisefani mhlawumbe mina ongazi kodwa mina ngokwazi kwami ukuthi mina uma ngisukuma ngisika insonyama ngisukuma ngiyisikela intombi yami engiqomile nentombazane isukuma isikele insizwa la iqome khona ithi isikela ubani. So nje isifundo naso futhi engasifaka lapho ukuthi abantu kumele kubalekile ukuthi silithole ulwazi sibuze nabangaphambi kwethu ngoba siyohlekwa ezinye izizwe siyohamba siye endaweni senze kanje sihlekwe ezinye izizwe ngale ndlela esenza ngayo. So sithemba ukuthi izinto ezikanjalo zizalungiseka.